refuse me to say this. Oh, ni best friend ya mudogo to Ndegenye na muthenya umuthi tura celebrate birthday ya muratawe kana murunawe na tumenyaga kuria ng'enda-ini kuria ndiakiriria kirira no reke ngwire ndugaga ndogo ni makinya na muthenya umuthi ni okitoko to celebrate mudogo to Ndegenye abe atugeithie na atwire how is it going kwira jaba uti na uru no thayo muingi as you can see na thicio ngiona ni nyongeria kamure kidogo tuku Derby Praise and Lodge na tuone oi yuko Derby na deshai kura mundurume mwenzangu okay tuku celebrate birthday ya muthee gwitwa Muthee Ndegenye. He is my brother na nitumanite kuraya no mata bara kidogo mwiko ne ugire mathano mekiogo kimwe matiake so we are here na tukita ni undu wa Muthee Ndegenye nikiatu atumire tuke guku Derby Praise and Lodge na like I have a big surprise for him. Yeah. Najira ko jira tire muluthanite na Ndegenye wira for how long? Ni mwaka urathi wa kana kuma henda twambire kurutithania wira urathi mwaka wa kana no tuwe tukurutithania wira nake and we are going very well. Yeah. Thutha wa tuhalo tunini ogu ndonire mwambire gucokara na mukiruta wira hamwe no jira kumenya tire niki kiugia tumire o feel ni murafata guthina mbere na kurutithia na Ndegenye wira? Okay, reke njuge tiriri thini wa industry ri kuri na andu mokaga makwira you are supposed to do this athe nigetha benefit ke so ni no njuge he andu maukaga muno kunjira yes kihiki ni uragerera thina na ndubataire wina mundu atie mbere na ena maundu manene so nigetha at least mundu ahote ati ko appreciate ri do this nigetha ahote ukuriho unaona hii so no njuge ni mundu wanjirite andarite na ni mataro moru muno arokumwo hari ari which undu renda uhanike tu wahanikire na ni tuikaria thi na Ndegenye tukiari na Ndegenye ithu turieri na Ngai akiri oho which tukaforgiviana na kila kitu ikaendelea and here we are now. Yeah. Ne mutaga wira mwega muri combination iyo na nikio andu mamwendaga na no njire kujia tiri tukicelebrate birthday ya Ndegenye ri niki kiu kimwe ugira hirauge kuma hari Ndegenye ni thomete giki na giki kana kuma hari Ndegenye ri ni horete gwika no okay no njuge kindu kia mbere kuma hari Ndegenye na tumite ngoro ndi mundu wa gukorwo na ngoro ya kumiriria gutira makania ona background ya kuria nyumite tate Ngai no andute handu utakumakani na kuria ndiretanio nakuo so ni ahete undu ungi bado wa kuyumia no matter the age no hote ukoro ukigwatira indo nyingi muno na cia bata ona wina miaka minini yaku without ndukarore ati wina andu akuru ati undu-ini uri we jitume tu kujituma that nimelan kwake kujituma. Yeah. Ile mbenyo muthi tura celebrate birthday ya Ndegenye tumwe na Derby na Derby itwikite mucie guku ni mucie guku Derby Praise ri ni mucie guku ri gutwikite mucie ona most of the time ni kuongomaga na menya au no na ngari ndarugamia haria ni wega makamenya mundu arathimwo no njiro njatiri niki wendete thini wa Derby? Okay, Derby reke njuge kile giothe ona kiriciriria Derby kile thini wa Derby ri giothe ni ya kuguciriria to kuguciriria gutheri tati ona andu ya mara serve they are just loving na me handu hothe nigetha wikaria nigetha hote kuthira kindu no ginya wonio wendoi they are just loving so Derby ri ona mwene yani gutunengera opportunity ya mundu ati ona ukionekana gutari kiene uka wiyendie guku na imagine aso wako ri hata mundu ona ina muthi no anyitai so Derby ni muci ngina wako yaka ndathenya no akigwa ungikorwo ri hau na ni urabatara gukorwo ugiuka gushare Derby no akigwa to uka kuria na kunywa ni handu ungiuka ona ngikorwo ri content creator uka na guko nituheagwo platform ya guko shoot kanyamu as long as ni gwakana turakana so ni handu ungiuka urie no holre no kurie kinya tarada niki kiu kimwe every day woka Derby uinoka ukimenyaga ni ndeka kaundu fulani Derby ko perform doka asoka ndaguthairi kanyo na gya nikuruthia ketobe twari horo wa Ndumu irari ho last weekend no arire rwimbo fio guku na no ari at least how did you feel go perform na mundu gwitwa Murige? Ndari mukenu kai ndari mukenu yani ndaonaga haha nona hii nona uo riu ona uria ahutia gicuru kia Jesu ni ndahiuririe uo wende gatama gakihutia gakimuhutia ngigota ndamuhute ninge
Koguo otoro wakigo guku it's a home where you can come and build confidence yako Kinyat to young people are mari talented na andu mena giheo thiini wa comedy thiini wa music ugimerate ingenda kumera atiriri undu wothe no gwituma undu wothe ambia na Ngai wambia na Ngai macio mage Ngai ni agukirekeria aiko ndagakurathimira undu-ini ucio Ngai no agakuonia njira no akuonia njira uria gatagati-ini ga gwika undu ucio wega no wambitie undu kondu guo undu ri ngenda gukora undu uria wigua muno no mbike kana kio kiu wina kio do it kingera thiini waku atiri andu makumenya kuria tha riu rora ni thendre kuhiuria Ngai nyash na umenya nda kunitokia hinya na ni nyash so we waigua rugito rukiura na gukuri imwana cienda kunyita hinya ri ti kwenda no gwetha mutu which no nginya witume ni kujituma tu ya kuri client ungenda gukorwo akirutithania wira nawe ndendo muhe namba cia thimu na umuririkanie mashabiki social media ciaku. Okay, namba yakwa ya thimu he mundu wothe ungenda kunyita kana mundu ekona kambuni yake enda ku advertiserwo namba yakwa ya thimu ni 0741 885 370 0741 885 370 haria hothe ungenda kunyona haria Facebook ni Kihiki wa Githomo, YouTube Kihiki wa Githomo, TikTok Kihiki wa Githomo, Instagram Kihiki wa Githomo, Telegram Kihiki wa Githomo ni undu wa kanini kanini etago kanini arecia kanini ucio uba Kihiki wa Githomo andu thina mbere na kumu celebrate kure mwene-ini wa YouTube social media ciake ciothe o mo follow na nigetha tuthina mbere no kiu kinya ni hena namba na ukorwo kimuhurira umuhe wira na ndagiokaga ri wiki nimoka kinya na mundu gwitwo Ndegenye tukirikiria message ya go celebrate Ndegenye. Okay, Ndegenye no ni message yakwa as my brother ndemekonu ugi celebrate miaka 24 yaku ni ndakwendithiria mwaka mweru wa irathimo ugima mwega wa mwiri ona nyingi wendani witu gatagati gakwa nawe hatikanoke ati kindu tutithani that the thing and Ngai akurathime na Ngai aguturie. He is such a nice soul. Na ithuĩ kuma timu ya Kikuyu Vibes twakwendithĩria birthday na mwaka mwerũ wena umithio na makiria kuheo ugima mwega wa mwĩrĩ na kuma mwena wa Derby Police mwena wa Karatina rĩa kwa Geto Karejo wa Bogo kinya hĩndĩ ĩngĩ mwene nyaga atuĩka gũkũrathima.